Leže dva Crnogorca ispod hrasta u debelom hladu, kad najednom naiđe jedan automobil koji se zbog velike brzine preturi u jarak preko puta njih. U preturanju ispadne jedan poveliki kofer koji se otvori i gomila novčanica od 500 eura ispadne na put. Gledaju se oni, pa jedan reče: zamisli sad, samo da dune vetar na našu stranu i eto nas bogatih. Kako Crnogorci prave put? Naprave 100 metra puta i stave tablu i tako dalje. Rešili Crnogorci da promene radno vreme. Od sad ćemo da radimo samo u sredu, reče vođa radnika. Ima li neko pitanje? Ima. Hoće li svaka sreda biti radna? Sretnu se Crnogorac i Piroćanac i kaže Crnogorac: gdje si časti ti? A Piroćanac odgovara: časti ti, što ja? Leži Crnogorac na nudističkoj plaži, stavio šešir na polni organ i na šešir cedulju gledanje 5 eura. Naiđu dve dame, stave 5 eura, podignu šešir i pogledaju. Onda jedna dama pita: a koliko košta da malo radi? Crnogorac odgovara: mani se jadna, da je on mislio raditi ne bi prosio.